Ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Ivory, dito'y drama tayong Ti Masakbayan. Madamatan nagsarsarita, Sir Daniel. Ibagamon, tada pa impaaramid ni Sir Carl. Awatam da ito yung envelope. Kat, sorry iti nararamid ko kan ka. Anya tilinaon ti sobre, sir. Kan apay nga agsorsori kayo kanya? Ingkabil yung mutan itibag ko ti sobre. Imbilang ko nga utang ko na itakan ka. Ha? Kaano kayo ang nakautang kanyak, sir? Nalipatam ka din. Tirabi nga inala ka kas partner ko. Nalipata kong dayjay, sir. Empleyado akmatan dito'y kumpanyayo. Puno ti imbaga ni Papa. Anataktak, napuyat ka, iti panagtulag ta. Abayadan ka, iti may sa kondisyon. O sige, agsarita tan tumanan. Pimanawan. Inted na ti imbaga na idi apagbayad na kanya. Adda nakita nga inyawat ni Sir Daniel kani Ivory. Anya nga taday jay. Inyawat ko nam? Kasano ko mga amok kat saan ko mata nakita? Saan ko mga awatan ni Ivory? Ngam inkabil ni Sir itibag na. Ang mga no incentive ni Ivory, gaputan na saya ti performance na. No adda incentive na. Masapol nga amin tayo kuma. Ti incentive, kat maitadlaang iti may kari ang maikan. Apay, saan tayo kadimot ang maikari? Isukit din a kabarbaro nga empleyado ti maikan? Inkadamagan ka ni boss. Malagip yung kadi tinapasamak idi founding anniversary ti kumpanya, nanang. Anya anapasamak anak. Diyay ngay saan apanangtod ni Sir Daniel, iti imbaga na atangdan ko anang partner kan kwa na. Lipata mo na, tainikan na kamot idi iti igatang mo iti gown, ngam saan ka agim matang, taadakat nga rod gown mo. Inted na itay malam, sakbay ti panagaawid, nanang. Ha, apay adi na pala inted idi. Kan pinagawid na kapay asip pungtot ako nam. Diyak nga rod maawatan, nanang. Diyak ko maawatanan, tagtrab-trabaho akmatan iji kumpanyada. Ngam, ingkabil na matitibag ko. Nagsorry pa'y sakbay apimanaw. Imasinso ti kompanya, manipod limaing nagitado iti customer service. Nakurang ti performance nagiti adda iti customer service ini. Isuapi mabati profit, Papa. Lalaing ni Ivory. Mayat no isunto ti kaduam amang imaton iti kompanya. Kat sapay kumatagbayag kada tayo, Papa. Adakin ka ti remedyo no agbayag wano saan. Ididamo. At dagurakan ko na. Ngamita, sabalin ti marignakan ko na, Papa. Adda pa nagayat mo ken kuana, kas nakanit kayat mo asawan. Kasta nga road, Papa. Sana dakes, tanataengan kamutan. Imbag na jay, taamuna akitaan, ti pagsayaatan ti kompanya. Mabalin ka di nga ikabil mo daytoy asabong kan chocolate, iti lamisaan ni Ivory. Sir, sabong kan chocolate? Apay amas daw ka. Pagkikabil mo man, mabainak ngamin. Sige, sir. Ikabil ko itilamisaan ni Ivory. Nagyaman ako, Nay. Sige, tamapan ako ni tilamisaan ko. Sir, Ha? may mayat no tunggal agawid kat itulod yu ijabalayda. Ha? Mabainak man. Padas nga iturturad. Apay ko maamabain kayo, sir. Saan yu mat apagaramidan iti dakas? Apay day taawit mo asabong kan chocolate, bro. Isagot ko man iti balasang bro. Marang nung maagdaanak mo tan iti katakunay na iti biyag.
Asino balasang ti pangisagutam, bro? Jay numero 1 akaguram. Ha? Awan mo ti kagurak abalasang, bro. Awan kanin, tiguram ka ni Ivory. Ha? Ay, awan ti gurak kan kuhan ha, bro. Nasayat mo't no awanan tiguram ken ko na. O sige ha, taipan ko man iti sagot ko ken ko na. Sinalbag. Apay at timulad pa'y day taakal amang sagot iti sabong kan chocolate. Sapay agpada ti isagot ko kan ti isagot na. Good morning, sir. Damot sabong kan chocolate nyo. Pakikabil mo man iti lamisaan ni Ivory. Areglado, sir. Yag mo, tay kabil ko. Agya manak. Kumsarba naman, no anya ti reaksyon na inton makita na. Areglado, sir. Day talagayam. Sige nga ron ha. Panawan ka pa eh. Ang mga nomadanon nak ni Ivory dito eh. Sorpresak na itakon ko na. Abay ngay. Damat sabong kan chocolate iti lamisaan ni Ivory. Kitahak man tinot ana ikabil iti ayan ti ribon ti sabong. Basaak ti naisurat. Patpatgag asan yata. Sapay kuma tanasalun at ka adanunan to'y nanumo asagot ko. To'y dumawdawat iti pamakawan. Daniel. Apay nga igam mo day ta sabong kan chocolate ngayon kabil ko iti lamisaan ni Ivory. Sabali daytoy. Inted ni Sir Carl daytoy nga ikabil ko kano iti lamisaan ni Ivory. Agpadalaang. Ha? Apay nga agpada da? Kan apay asan mo ngayon kabil? Agpadamat lang dagiti sabong kan brand ti chocolate. Saan ko kuman nga ikabil ka? Uray agpada da. Apay asan mo nga ikabil? Rumbang nga ikabil mo kumalatan. Sige, tamapan ko ikabil. Ay, kukwak kuman ka ti chocolate. Adamat ang chocolate nga inted ni Sir Daniel kan ni Ivory. Oh, bro. Adda ka din ni Ivory di opisina da? Sana ko na simrek bro. Inyawat ko ni Wilma. Tayo ti mangikabil iti lamisaan ni Ivory. Agpada ta itin sagot ta asabong kan chocolate. Anya? Sinagutan mo't ni Ivory? Napan ka kani iti opisina da itay? Wen, ngam ni Jenny tinang tadak. Ta iso ti mangikabil iti lamisaan ni Ivory. Kunak man no kaguram ni Ivory, bro. Kwa bro, naamiris ko nga awan ti basol na kanyak. Dua asabong kan chocolate? Agpadpada da pa'y. Kita man tinot ang nakasurat. Nagkapo ka da Sir Daniel kan Sir Carl. Ni Sir Daniel tiim mo na anaam-amok. Ngam binastos na. Nimot Sir Carl tinangala kanya kas empleyado dito eh. Nagtulag da nga taanang tad iti sagot. Apay nga agpada da iti intad. Congratulations, Ivory! Asino ka nagiti dua tinagasat di tapusom? Ha? Ay, diyak mo ma'am. Nagtulag da nga ta? Taapay nga agpada da ti intad? Naira nala siguro. Taim mo na ni Sir Daniel anangtad ngam ni Sir Carl. May sa siguro asyap tinaggatangan da iti sabong. Iso nga agpada. Nagpipintas dagita sabong nga inkabil mo iti flower vase, anak. Wan nga rod nanang. Adapay chocolate dito ay no kayat yu timangan. Apay nga rod akasla mariribukan ka. Nagapo dagitoy kada Sir Daniel ken Sir Carl. Ha? Agpahadat ka di nga agrayo kan ka? Ay, saan ko ang maawatan nanang? Ni Sir Daniel kat dumawdawat iti pamakawan. Idinto ta ni Sir Carl kat awan basol na kanyak. Iso tinangalakan ka akas empleyado iti kumpanya da Sir Daniel. Saan ka day?
Wan nga rod, nanang. Ay, mati kawak at talaga kadagijay adwa. Apay anaggidan kayo pay ka ni Sir Daniel anang sagot ka ni Ivory, sir. Saan ko nga amo sinagutan mat gayam ni Gayem Daniel? Agkaribal kayo kadi ti may sa ababai, sir. Dakas ka di? May the best manuwi na kunadasan ka di. Sa bagay, agpada kayo mata single. Ni Ivory ti makaikadang dita, sir. No sino man tisong batan na kada kami. Iso tinagasat. Sapay ko ma, tawan ti agsaksakit tinakam na kada kayo. Sapay na singad kayo nga gayam. Panakairan-rananan amay may sa ti pagduyusan mi adwa. Damag ko ngagduyos kayo ka ni Carl ka ni Ivory. Wan nga rod, papa. Natataarak ngam ni Carl. Ngam ni Carl tinangalakan kwa ng empleyado iti kumpanya. Ngam ko kwa tayo mati kumpanya. Uray ko kwa tayo. Tasaan ang nakastrak no awan ni Carl. Ikagumaam kit di tagbaligi. Saan ka apaatiw ka ni Carl? Wan, papa. Ang kasanon no ni Carl ti ayayatan na. Masursuro ti ayat. No makita ti babae ti kinapudno ti lalaki nga agarem. Adaken ka na itan, iho. Agsiglat ka man mat. Pangasim ko ma, tasong bata na ko na Ivory. Diyak kaya ti makasakit iti tao, Sir Carl. Kaya't ka di asawon na ita. Adi mo saktan ti rignak. Sumbatan na ka din. Saan nga iti kasta, sir? Utang ko ti panagtrabaho iti kumpanya da, sir. Ngam saan ko mga iso ti makagapo, tapno agsubalitak babaan iti ayat. Nanyaman ti banagan ti dardarirag ko. Awata kasi pupuso. Ramag ti kinaman nakaawat nyo, sir. Iti day ta kinasimpot yo. Ikararag ko ang makasarak kayo iti maikari iti panagayat yo. Oh, sir. Apay analpay ti abagayo. Anya ka di tinapasamak? Naggapuak di tayo ni Ivory. Apay nga rod analiday kayo, sir. Naragsak kayo ko, ma. Sige, panawan ka pa dito eh. Padapay papanak. Ha? Ah? Naliday anaggapo iti ayan ni Ivory. Binasted nga ta ni Ivory. Oh, apay akit kita ni Sir Carl apimanaw. Kwa. Naliday ngamin anaggapo dita ayan ni Ivory. Amangan no binasted na. Binasted? Pagkuna mata binasted na? Kasano? Kat nalpay ti abaga na anakalidliday ti langana. Anaggapo iti ayan ni Ivory. Lumugan kan, taitulod ka di balayo. Aglugan naklangan iti tricycle, sir. Umay kakit din, Miss Ivory. Saan mo ko man alagipan di panang paulog ko kan kaidi iti kotse? Please, pakawanan nak. Napakawan kan, sir. No kasta, aglugan ka nga rodan, no agpaysuan na pakawan nak. Sige man laangan. Aglugan akon, tapno di mo mat ko na. Kadwak ni Sir Daniel, nanang. Ay, imbag man ta nakaumay kayo dito yung mo abalay mi, sir. Di na kumaawagan iti sir, nana. Dawatak ti pamalubos yo. Akanayo nak nga umay dito balayo, nana. Anda kada kayo dayta, barok. Maano samlakit di akanayon nga umay dito balay mi. Maanusak, nana. Dawatak man ti pamalubos yo. Nga ikagumaak apasong batan ti anak yo. Ha? Saan asyak ti mangudang nusungbatan na kati anak ko wano saan, barok. Iso nga ipakadak, nana. Tabarang matulungan nak iti anak yo. Napudno ak iti anak yo, nana. Sa bali ka mat. Tay ikagkagumaam nga ay aywan ni nanang ko. Masapul asong batan nak. Tanusan. Diyak mo, noon niya ti mapasamak kanyak. Anya ko mati mapasamak kan ka, Abel?
Diyak nga rodam mo. Isu asong bata nak matan Anya pa iti pamanagnak nga aramidak, tapno sumbatan nak. Ikarim ka di adi nakpaldaangan. Ikarik iti batog ko alangit. Ivory, iti biyag ko. Sige man laangan. Agyaman aklaunay, Ivory. I love you, Ivory. I love you too, Daniel. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti serye tayo itaalawas ang napuluan. Ivory, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Nagparangan dagiti papagayam yu iti radyo akas kada, Mary Ann Nalika, Teresa Kalay, Mary Jane Castro, Emily Kalika, Virgie Peclay, Roger Ramirez, kanto'y pagayam yu, Joffer Anas Basit, insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Peclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay.